Živimo između dva pola straha. Jedan od njih leži na donjem svetlu, to je strah od Rusije i mnogih stvari čija nam je priroda poznata. Strah od gladi, bombi, masovnih deportacija i koncentracionih logora. To je jedini zvanični, priznati i prihvaćeni strah. Drugi polo leži duboko u našem nesvesnom i potpunom mraku. Njegovo isijavanje primećuju samo oni koji su dovoljno osetljivi i mladi. To je strah od Amerike i nečega što se ne može tačno identifikovati. To može da poprimi oblik modernističke poezije ili nervnog sloma. Ili se može kamuflirati i učiniti operativnim pomoću arsenala komunističkih parola, ratna pretnja, kapitalizam, imperializam i tako dalje. Ali nema načina da ga se otarasimo. Naime, strah od Amerike je strah od unutrašnjeg stanja, od Amerike u nama. Poštovani slušalci, ovim citatom Jensa Bjorneboea, Strah od Amerike u nama iz 1952. godine, počinje knjiga našeg današnjeg gosta pod naslovom Mediji, Treći svetski rat, smatrate se mobilisanim, profesora Slobodana Reljića koji je naš današnji gost. Dobrodošli. Hvala vam što ste me zvali. Evo, pročitao sam ovaj uvod. Ovo je citat iz 1952. godine. Gde smo mi danas u odnosu na tu realnost? Da, zato tu i stavljam, zato što je to zanimljivo, da to naše opšte oduševljenje, kako sećate kad smo mi ušli u tranziciju, onda ono nije podrazumevalo to. Mi smo svi se bavili gulazima i tako nekim velikim raskidima sa istočnim terorom, koji naravno da je postojao i on je očigledan i surov, a ovaj čovek spada u red rijetki, to je rani hladni rat, razumijete, to što on tu piše. Naravno, njega su odmah posle proglasio anarhistom. On je ozbiljan pisac, ali kada on kaže da ste anarhista i da ste Kropotkin, koji je genij, nema veze, odmah ste vi neka polubudale koja sad tu kao ne razumije svijet oko sebe. I to je tako jedna konstatacija koja je, dakle, dubinski tačna. To sve što je on rekao, mi sad danas vidimo takvu Ameriku, onako, ona izašla pred nas sva tako ogoljena i naravno mnogo gora, jer umeđu vremenu se, i to što je on tad vidio, to je proces u kome ona samo pogoršavala svoje stanje. Tako da danas imate, sad ću da se sinoć čitam dve sjajne vesti. Joe Biden će za 2 nedelje da se sastane sa Putinom u Ženevi, onda njegova izjava je, da se Joe Bidena koji ne zna tačno da se nalazi tu dok to priča. On kaže, čim ga vidim, tako ću da ga isprašim, da ga pritegnem, da sve dovedemo u red. Govori čovjek koji vjerojatno se ne sjeća da je pre neki dan dozvolio da se završi Severni tok 2. To je potpuni poraz, mislim, te vrste, kad pričate takve budalaštine, onda je ovo potpuni poraz te vrste politike, mada je ovo pobjeda realizma. S drugu stranu, imate veliku svjetsku ekonomsku silu, koja nas čitavo vrijeme uči i pravi taj svjetski poredak, sve svjetske organizacije, kako niko ne smije da štampa novac, morate živjeti od svog rada. A posao koji je Joe Biden uradio, on je dakle na 4000 milijardi koje je oštampo Trump. On je, čim je došao, dogovorio se s kongresom da štampa 2000, to se zove 2 trilijona. A sad je novi plan, da se štampa još 6 trilijona dolara. I sad pa zamislite sebi tog čoveka koji predstavlja tu zemlju koja je kao neka super sila, koja još uvijek ne može sebe da dovede u red u kome se ona nalazi. Dobro, to, da se razumije, to je naravno velika sila. Mislim, to ne treba da se govori. To je jedna od 3 velike trenutno sile u svijetu, ali ona ne može da se obradi svoju moć sa realnošću. I sad, vi ste bili najjači u ekonomiji, tu ste sad postali inferiorni zato što se pojavili Kinezi koji sad, dakle, znaju da proizvedu sve što vi znate, brže napreduju u ovim istraživanjima, oni su kažu 10 godina u toj 5G tehnologiji ispred ovih Amerikanaca, napredni su u toj kvantnoj tehnologiji koja je također vezana za ovo, to je sad neki nova. I sad vi pričate takve stvari, a drugo, očigledno u tom vojnom dijelu ste u nekoj vrsti zaostatka za Rusiju, zato što su oni imali kao i, znate, sve te države kad se onako ustale, onda imate lažne, velike proizvođače, to su posle pronalaze da imaju one krstarice bez topova, ili imaju ugrađeni topovi koji ne mogu da pucaju. Govorim to samo na minimalno, naravno to sve, kad se izgubi taj motiv koji su oni imali posle lansiranja Sputnika,
Razumijete, kad su shvatili da su ovi otišli daleko, onda su oni pokrenuli u školstvo i to napravili, onda je to sve urušilo se i onda sve to krene u tom korporativnom nivou da se što više zarađuje od države, a da se što manje daje za te pare. I sad mi imate sad takvu jednu ogoljenu, jedno unutrašnje propadanje te sile s kojom se mi sad suočavamo, a koju ovaj čovjek zaista onako proročki, to u tom dobu djelovali vrlo opasno da se kaže, zato što to je bilo nedopustivo. To je bilo vrijeme u kome postoje su naravno, Zapad je velika kultura, postoje tu različiti ljudi, postoji čovjek se zove Jacques Ellul, koji inače je u drugoj generaciji potomak Srbije. Njegovi su, deda mu je bio Grk, a baba mu je bila Srpkinja. U to našoj siromaštvu oni se nekako našli, pa su onda se iselili na Maltu, a onda su sa Malte otišli u Francusku, pa se rodio njihov sin, a ovaj Jacques Ellul je sin tog čovjeka. On je bio, mislim, protestantski sveštenik. I on je napisao čuvenu knjigu Propaganda, tamo 60 neke godine. To je bilo, to je jedan razgolićen oblik tog oblika i tu je on govorio o tom sumanutosti Zapada, to nerazumijevanje suštine, da ti kad propaganda je sama po sebi sa našeg tačke gledišta u odnosu na medije koje vam kao šire istinu, propaganda vam šire laž. Ali oni su već u to doba živjeli sa idejom, ako je propaganda demokratska, pa što da se ne širi laž? U redu je, naša laž je dobra laž. Tako da je to sve što su oni gradili u odnosu na istok, to je sve bilo u stvari laž u istokovom istoku, međutim bilo je veštije. Sad kad se srušio istok, onda oni su ostali praktično izgubljeni na terenu, jer to ne može da funkcioniše bez drugih. Zato